Mimi nataka nichukue nafasi hii niwasalimie wasikilizaji wetu wote katika bonde la Ufa, wale pande ya Baringo, wale Watugen wako pande ya Elgeyo Marakwet, Wakeyo wa Marakwet, pande ya Nandi County, pande ya Uasin Gishu, pande ya Bomet, pande ya Kericho, wale wako Narok, wale wako hapa jijini Nairobi, na watu wetu wote pahali wote wako. Ninasitikika kwa sababu sijapata nafasi ya kuelewa Kikalenjin vizuri. Ilikuwa matumaini yangu tutakaa miaka mingi ndio nielewe, nikuwe nikizungumza lugha, nitapata nafasi nitajifundisha polepole. Na nimesema mmekaribishwa gumzo, tuongee na watu wetu, watu ambaye ninawapenda, watu ambaye walinipigia mimi kura, watu ambaye hawajanikosea mimi hata siku moja, na nikaonelea ni vizuri nialike nyinyi tukuwe na mazungumzo na jamii yetu ya Wakalenjin pahali pote walipo, ndio wanielewe, niwaelewe, na tuweze kuzungumza. Kama wako na maswali waniulize, yote niweze kujibu. Kuna watu wengi sana, marafiki zangu kutoka Bomet, kutoka Kericho, kutoka Eldoret, wamekuwa wakinipigia simu kusema ongelesha jamii, tuambie kama uko na shida na sisi, ama iko namna gani, ndio uko namna gani, unaendelea namna gani, mipango yako ni gani. Kwa hivyo hii ni nafasi nzuri sana ya kuwa na mazungumzo na jamii yetu ya Wakalenjin.